Bruno Mars in a barul theinan Rose hi thodun puyan em Rose le Bruno Mars te zai dun hi tun kum chunga music industry a thil thleng min chong ber tu ni ome mitam takin makantia abik takin Bruno hian gambling a poisa khelna a ba anga ti soi alo om nen Bruno hian MGM Resorts te chu kumriat chunga thopui to a Las Vegas Casino sa Bruno hian sumtam taka hlova abat nem tu ru em wangin Bruno hi he resort ta ni deu berto ti in soyani a zai thiam le hla phwa thiam Jaguar rights chuan Bruno hian karin dan chuan khoya emo million somnga panga tanga million somruk pariat borvel ba anei ti in a soya MGM Resorts te chuan chu thuleng vel ti top nan thu chhuwa ron nein Bruno Marsin million somnga poisa khelna a ba anei ti chu dot ani thu an ron tar langa Bruno in an poisa engma abalova an pani thodun na po alang het hle ti in thu chhuwa an ron siamani chutianga an soito nu pon mitam takin fiam thu in Bruno in Rose thodun puya du chan chu a poisa ba nei te rul nan ba ka ni lo an lati sham peka he thil hi Rose hian a sha em a sha thuna engtin nge ati in rin thu dik chu Bruno le Rose te hi he hla an thodun atang hian thian thata kan ni pha a Rose hian music ba ka ngai twa don lova he thu thang hi lo sha po ni se enga ma angai lovanga an hlamoi tak le Bruno ne na anin thian thatna aba ril ruwa pe don lo ti kan sha sa vek ome an pania an ron zai dun hlol mai hi makin ti ve em